Wezareta Berevaniya Türkiye ragahand ku balafirên şeriyên Türk li Bakurê Iraqê êrişên dijî armancên milîtanên Kurd yên gumanbar dikin û hevdem leşkerên komando jî pey operasyonên lêgerînê û ramalînê in. Balafirên şer helîkopterên leşkerî û topên Tirk li gundên Kesta, Jilkî û Herûr yên li herêma Duhok bombebaranên berfireh pêk anîne. ساعات نزیکی پشتی پاشی ویژه بردا هلیکوپتر هاتنو رمیل وان بطنا و وان ایدو برسینگ خود کرو وان هر هاتن هر و حتی هاتینه سری ویگیری و حتی هاتینه زنارا کفنا کستک ولا ساز گنده کفنا کستا و هاتنه ایدو که جو همی عرضت ایدو که Welatiyên herêmê ku piraniya wan li gundan cotkarin dibêjin ku ew di nava êrişên berdewam da ji evlehiya xwe ditirsin. اگه وی صنعتی بیت ام ده ما ده لازم ام گندیت خو بردی وی صنعتی ام نشین وری بسکین جام هیویت کین بچکه مساعده گندا بکن نه و نزدیکی گندا Wezîrê Navxweyî Türkiye Süleyman Soylu roja îniyê got ku ew ê Tirkiye li herêma Metîna bingehek leşkerî ya nû ava bike. Tirkiye di 10 salên borî de gelek operasyonên esmanî û bêjayî yên derveyî sînor dijî PKK pêk anî û êrişa herî dawî li herêmên Metîna û avaşên Basyan ya li Bakurê Iraqê bû. Li gor daxuyaniyê leşkerên komandoyên Türk ku bi helîkopteran hatine anîn bi hilweşandina Pinegeh, Şikeft, Çek, Cebelxane teqemeniyên bi dest çêkirî û mayînên PKK kevir li ser kevir nahêlin. PKK êrişa dawî wek êrişek genosid binav kir û bang li demokrasiyên cîhanê kir ku dijî Tirkiye bibin xwedî helwest. فڕۆکێن جەنگی و هەم ژێن هەلیکۆپتەر و هەمژی تۆپخانە تورکال وێرێ پشتا گوندی دان و پشتا گوندێ کێستەل زنارێ و دیسانجی لاقارێ گوندێ چەلکێوەندرا قەسفەکە مڕاکەز سەر هاتەکردن و طیارەت هلیکۆپتەرژی گەلب نزبی هاتن تەبێ جارایەکی ئەمە طیارەت هلیکۆپتەر بەشداریەت شەڕێدات یان مرۆڤی زانê ئینزالەیەتکەن Ji dema ku PKK ku ji hêla Amerîka û Yektiya Ewropa ve mîna rêxistinek terorîstê naskirin di 1984 de li başûrê Rojhilata Tirkiye dest bi serhildanê kir vir ve bi 10,000 mirov hatine kuştin.